Dear, yea, Anambela. Ah, one of friend, one. So what the moon? One of this. Anambela. What them? Huh? I don't know, me, dear. Dear John. Oh, mamma, where? Oh, we can't some serious idea, John. Some. Oh, won't you serious? Many. And any idea, Mugus, any idea. I'm not forgetting any come. One of friends. There be no fun. I can't say, me bra bako, who were crossing our Finuaba. No, you come. Why? And I'm Bella Jamla, Yale, say, you ever coin. Maybe me for crossing number. I saw my make a subway. I say, and tell me, I say, no, if you school by and I say, me, didn't come, I say, they make be I want to say, I and show my parents because Mimi say, no, and no more baby bar sessions. I mean, born organa, I say, I say, me casabi bra, obi crazy and chana, so could soon to be because they be a micasa. Intina me person whom me lie near Juma me. What I say, Mimi Jay-Z Munina, Drake Munina. Mimi na mije bibia mumu. Ohun san ko fo na me kan so bia ukura mi kura bia we know mo. What them me kan ase. Ebi aso ma me kasa ble. Esa akura do o si hwe me no. O ma ase me kasa gu. Ti ma se wate. Vidi. Ti ma se. Bye. Bye. Vidi. Ti ma se wate. Ah, your frozen. What's your friend me say? Ah, not that me come in me say me a friend password Anisu. Password there. Anis. Anis na jina umade. Anin. Me maami na wuye na say e ha me na asem ni din no e Anita na me de kan wa so me ka se me din no akoye madi na me anye no password Anis. So what you say? Sina sa akodi e kura sa akodi si me na me branding no. Sa akodi mu na me na brand. Me nyoma bi me pese me ka se bibire o. On se bloggers ni se Ghana bloggers no mu yenhwe ani mu yin ma me kika che obi kura ko kan sisi ya bon so obi afa no atwere no dia to ah mami kasa tenten toponko ti de me kana se ba se na sa akodi se ni e frɛ ni sakatizi me na me ye ya na me brandi din no eye ni sa akodi e dey e ma na isi afa ba se me pese me kika se me bloggers na ba oh mami me se kasa tenten toponko me say bloggers no mo nhwe ni nkankan Zion Felix bu wan so afa no atwere na say akoye nsemi ase sakodi nso mpenisa so on penisa Go star amami me star na me ye me peso obi abe hu star me you hello Jay-Z yeah I'm doing shit yeah I'm doing shit your album I'm doing shit I'm fucking shit, man, nigga. Yeah. I'm doing shit, yeah. I take you to a fucking shit, DJ Khaled, yeah. Yeah. Beyonce is coming shit to Ghana? Yeah, well, okay, I'm waiting. Alright, I'm waiting for it, okay? Okay, let me call you back, shit, okay? I'm doing some fucking shit, nigga. Jay-Z. Ah, Jay-Z benefit. Ah, become Beyonce Jay-Z. Hey. Ah, make US Jay-Z. It's bro for account. Ah, yeah, kasari there. Yeah. Anambela. Ah, one of friend, one. So what the moves? One of this. Anambela. What them? Ah? I don't know me there. John. Ah, oh my where? Oh, we can't some serious idea, John. Some. Oh, won't you serious? Any idea? Mugus, any idea? I'm not forgetting any come. One of friends. There be no fun. I me can say, me bra bako, who were crossing our Finuaba. No, you come. Why? Hey, and I'm Bella Jamla, Yale, say, you ever coin. Maybe me for crossing Abba. I'm not my first inquiry ID card. No, Ghana card now, yeah, no, my first inquiry. Say, I'm not quite winning. No. What's what Chimugu? No idea.
e de na emu metimi jankura sesam na kwai card wonim say ade no card card woni jama sumdie ne card Ghana card na e channel elaze won so nkwai ade na de na wonya serious kura ya na no the same thing voters ID card ba ya nya wan metwe da bia wa yo adwene say wo de won pese wo be fa ne ma serious eno na ade ade a abrabo wenum na be ye odai ade na obenya frim na mbela yasuma me say mede say me na me so wan de betumi asoma wo Ghana card ntina obegu manim ase be anambila na yenko na koya ade na anopa ma me fro say koya de ntina se manya twa ma chi mugu he maame she mami can't tell we me mami to me be boy oh boy we mami to me be bo me ho ka na me metene dua se e ma won keka nsem hunu se che se wo na manage Drake ne sa akode agoro be no ntina nsem hunu se ntina boys away area ha no me fa me ho hyehyam no me pese obi abe frefre me apa hwe wo de me abetene dua we ya se keka nsem hunu se ha mu from mu krom na mo ba ma asem ntini mo samudin wo so de den password say wo de anambila ada wonim na obi hia me afese de me sie hu wani so afre me bi nonsense na Collins yasoma na everywhere we pass session we have fase pa pretty adwuma de na fo agedi se jezi na frɛ me nso me na bia wo ya wu e wo sen kam ko no password mani tin Collins pa na me passport kra ma anye ID card kra ya de to abadi iska kro bank kra ma anye na Ghana card pu me twan se e bebo makọ US o hwe na Collins ono Ghana card kura wo ha me no kufo time kura Ghana card se ye bi ye ankosi hwe ye nyamfa so bi e free bank kura mpo me ko kura se me ko izu ka chem se me card na ma ye no kufo card no kura se atwam na we na ka chem se me konkoye masa emwa me akọ wi wo ha me hu akọ akotu no fie wo se me ye bibi ko anambila no boy no so ase kumani ma se fucking we pa na juma na for Collins no Collins kura Ghana card na be dey na ma no ha me sa akoda so awo so ye de hye odi ayiwe abobo wasoma wiewia we sei afọ obi baba ede no ehedua bi ase na ewiase we na ankasa no na Ghana fo na ankasa me nima de kro me nim de ye agye ye serious ade bia ba so se ade ho jim na ye ma ade ne timi tumpon no na we yaso na basa na we yaso ne nan me nua na ene na sabi ade pa ba o man ni mu na bra besin ko bia sa voters ID card me twen wa wanko e ma asem nti hwe ba bia wo gina me de me ni yie ene ye pe sabi Ghana card yenye wo credit yenye wo health insurance nto ho yenye wo birth certificate nto ho at least koye wo de da chiasem nti enne se de oban no aban na e kan se even wo kura Ghana card ECOWAS countries ni nyina utimi koso koye keke unim da biasem e bi kura da chi na e beba mfaso bi ama wana wo unim ho hwe koye bi no nso asa ye boache bi din afena na no sister SND iska me card na obeje ya ode kwakwa ekoyi iska me din na de koyi bibia onye serious abrabom okoka wo se Ghana card mfaso be ne beba so Ghana de chese yenye serious ade ni twam wi a afena ye nyina ye de yere e ba be him sa na anambela we de enye ne na meka nasem I'll call you back, okay? I'll call you back. Okay. Jay-Z crown the frame to say, what's why you are born? Jay-Z, Beyonce. Wafrewo. Wafreme. Once a Cardi B urban, now I said, me ko bo shows be aboa Drake wo baby on Amsterdam baby intina. Mentimi amantimi we no Beyonce ban Anambela
Anambela. What, Sanya?